51. dan štrajka u Crnogorskom Telekomu u kojem 200 zaposlenih odlučno i hrabro istrajavaju u svojoj borbi za očuvanje i odbranu svog profesionalnog i ličnog dostojanstva. U odbrani svojih prava iz rada i po osnovu rada, u odbrani svog integriteta i zaštiti od necivilizovanog i krajnje primitivnog nauma menadžmenta Crnogorskog Telekoma, da zaposleni u Crnogorskom Telekomu obesprave i bezmalo pretvore u najamnu radnu snagu. 200 zaposlenih u ovoj borbi istrajavaju već 71. dan i odlučili smo istrajati još toliko i još duže i više od toga kako bi se izborili za svoje ispravne i nužne ciljeve i prava koja nam pripadaju. Sa sigurnošću mogu da kažem da je ta odlučnost da istrajemo u ostvarivanju svojih ciljeva danas još veća, jača i snažnija nego na samom početku štrajka i svakim danom će postajati sve jača i odlučnija, jer kako vrijeme prolazi i ova agonija se produžava i opravdanost ovog štrajka postaje sve jasnija i opravdanija. Da je tako, samu potvrdu svakog i sve više i otvorenije dana daje niko drugi nego upravo menadžment Crnogorskog Telekoma, koji sve osionije i desnije, bez i malo demokratskog kapaciteta i empatije, necivilizovano i krajnje primitivno istrajava u svojoj nedopustivoj namjeri i cilju potpunog obespravljenja zaposlenih i stavljanja zaposlenih u potpuno podređen i bezmalo vazalan položaj. Crnogorska javnost treba i mora da zna da je ovo upravo ta borba, i to vjerovali ili ne, u Crnogorskom Telekomu, jednoj od najprofitabilnijih kompanija u Crnoj Gori. Sve ovo se dešava u kompaniji koja je 2005. godine privatizovana od strane Deutsche Telekoma preko Mađar Telekoma, i to na način i uz hipoteku najveće korupcionarske afere u Crnoj Gori ikada. To je isti onaj poslodavac koji je takvim nezakonitim aktivnostima stvorio sebi uslove da preuzme savremenu crnogorsku telekomunikacijnu kompaniju koja u tom trenutku nije zaostajala ni u čemu za razvijenim telekomunikacijnim operatorima Europe, i to na način i pod uslovima potpuno obespravljenih zaposlenih, jer nije postojao tenderom obavezujući socijalni program, zbog čega smo morali da se sindikalno iznova organizujemo i punih godinu i po dana neprestano borimo da bi tek krajem 2006. godine izborili taj, ponavljam, inače obavezujući i nedostajući socijalni program i tako osigurali svoja prava i dostojanstvene uslove rada. To je isti poslodavac koji je 2010. godine takođe istim ovakvim aktivnostima i silom sa pozicije moći kapitala pokušao da ostvari isti ovakav nedopustiv, krajnje necivilizovan i maliciozan naum potpunog obespravljenja zaposlenih, namjeravajući tada, kao i što to namjerava i sada, da potpuno poništi i ukine kolektivni ugovor uz do tada nezabilježenu antisindikalnu kampanju, po osnovu čega i zbog čega su sa najvećih sindikalnih adresa svijeta, čiji je sindikat Telekoma član, podnijete tužbe Evropskoj organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj zbog antisindikalnog djelovanja Deutsche Telekom u Crnoj Gori, i zbog čega smo bili primorani organizovati i voditi štrajk koji je tad 2010. trajao punih 47 dana. Sve se ovo i danas dešava u kompaniji koja je iz naše države, od ovog naroda i sa ovog tržišta od privatizacije do danas iznijela skoro milijardu eura profita. Sve se ovo dešava u Crnogorskom Telekomu, čiji je vlasnik Deutsche Telekom, koji uzgred rečeno dolazi iz jedne najdemokratskijih zemalja Evrope i koji je valjda po tom osnovu trebao da donese nove demokratske i civilizacijske vrijednosti ponašanja i poslovanja, a ne činjenično sve suprotno tome, postupanje sa pozicije gole sile kapitala
i uz brutalno kršenje najosnovnijih zakonskih i ustavnih prava. Umjesto da zbog svog kriminogenog, koruptivnog backgrounda bar malo se zastidi i da dobro vodi računa da svaki poslovni i lični potez menadžmenta Crnogorskog Telekoma bude maksimalno i u skladu sa zakonima ove države, oni svakim danom sve beskrupuloznije i otvorenije gaze zakone ove države i prava građana ove države koji na radnim mjestima u Crnogorskom Telekomu stvaraju tako velik profit. Profit koji su uglavnom iznosili iz ove države, a vrlo malo ulagali u razvoj i infrastrukturu i minimalno u najvažniji resurs zaposlene. I sve navedeno je menadžmentu i vlasnicima Crnogorskog Telekoma očigledno bilo malo, nego sada i opet beskrupulozno istrajavaju, evo danas 71. dan štrajka u namjeri da ukinu kolektivni ugovor, ukinu socijalni dijalog i eliminišu sindikat iz kompanije kako bi potpuno bespravljenim zaposlenih ostvarili dodatan profit za sebe i vlasnike kapitala. U svemu ovome, a posebno o brutalnim i dokazanim nezakonitostima i naročito potpunom obespravljenju i gaženju ustavnog prava na štrajk obavijestili smo detaljno i više puta upravu Deutsche Telekom u Bonu, ali i ambasadu Savezne Republike Njemačke u Podgorici, obzirom da je država Njemačka najveći pojedinačni akcionar sa pravom veta u odlučivanju, od kojih ni do dana današnjeg, nakon 71 dana štrajka, nismo dobili nikakav odgovor ili reakciju. Koliko god to bilo nevjerovatno i sa demokratskog, ali i sa etičkog i moralnog aspekta nedopustivo, to nam ujedno daje za pravo da sumnjamo i sve više vjerujemo u sve učestalije glasine da iza ovog prvog prepoznatog cilja potpunog obespravljenja zaposlenih u Crnogorskom Telekomu postoji i drugi skriveni krajnji cilj, da nakon maksimalnog isisavanja kapitala po svim mogućim osnovama sa ovog tržišta, ovaj strateški investitor možda planira da napusti Crnu Goru i ovu kompaniju, što povoljnije je proda sa obespravljenim radnicima, kao što su i oni kupili ovu kompaniju 2005. godine, ali sada sa 2/3 manjim broja zaposlenih nego 2005. a koji broj namjeravaju dodatno da prepolove kroz outsourcing i tehnološki višak, kako su to i najavili u obraćanju zaposlenima umjesto čestitke za novu godinu. I tako lakše, pošto je moguće boljim uslovima po njih, ustupe ovu kompaniju nekom novom, možda još lošijem, ili ako je moguće još brutalnijem investitoru. Javnost Crne Gore mora da zna ove činjenice, mora i treba da zna sa čim se njihovi sugrađani suočavaju i zašto se bore u Crnogorskom Telekomu, i da znaju da ćemo se naravno sa ovom pošasti boriti i izboriti, makoliko ona bila jaka i moćna, sa svim svojim kapitalom koji posjeduje. Borit ćemo se sada, jer sada je vrijeme, a ne sutra, kad ostvare svoj naum i kad za borbu bude prilično kasno. Borit ćemo se izboriti za naše opravdane ciljeve i prava. I završit ću sa riječima našeg velikog svetitelja i vladara svetog Petra Cetinskog: sve su sile slabe i ništavne za onoga koji pravo misli. Živjeli do pobjede!